are you running? Bad boy imeze ute? Ni misisi. Fresh kabisa. Ariko man iki kiraka kimeze gute se mushito wanjye? We mbwira man, mbwira mu cyo kiraka ukuntu kimeze tugikore nani. Ni fresh man. Haye cyane tukokibona. Zero man wahaye watugwa. Ewa nicyo cyane nicyo tarasi. Njemba cyaka byabyana nyine by'inzobe tufi imeze neza fresh. Ifite amatako ya matronike. Ewa ibyo ngibyo ndumva cyaka mane manigazi yanjye. Kumana ariko kikunda kuba kiri. Muri ko hepfo muri iki. Ewa nga tugende tukireba nicyo cyo taratu. Ewa ndicyo kipe. Nitere kabisa. Ndugu yangu. Iwana umwana n'uwa mbere. HD wari waranwaye nana n'ukuri kw'Imana umwana wese namugo. Cyane. Sister. Meze gute? Bakwita ndese. Yewe. Iyi sigaye narabuze mu buzima bwanjye ubundi yewe nanakurotaga no mu nzozi naruta. Baba. Mukobwa uri mwiza wanyine ubwambere mwiza. Sister, uyu muhungu ni njyaje imene. Se ni njyaje. Uyu muhungu ni muheresi kabone. Ewa ni wanjye. Ni kabadi hizo naite. Ewa na sister mwiza. Uno muhungu ni bene kwa ewa yifite kapu. Usudira kamishije ewa. Yemura n'imodoka uko amafaranga afite mu gita akusudira mu kurwanya. Akubwira ko ngiye n'ambasi. Yone nyine tipe dufite amafaranga twese. Sibyo? Wowe Rwanda ugutsindira uramuha bisu. Urumva? Noneho uri butsindwe mukubiturusha. Okay, ndabona impangara. Ati basi kubyemera muhungu ngo tubikore tubikore ino nano kino cyota utakinwara rwose witwaje mufite amafaranga ewa nakaduhangane pe. Cyenda kwica mwana. What are you running? Mujinga uzonje nakwika nje unshaka kunywa mukunzi wanjye sha ndamutwara Ndabona ugomba kuguhemba rwose ndagura kabizi. Sonye ninjye ufite amafaranga tu. Unyamara nyine bwo cyane gendera. Are you running?